Uma foodie je begon ik heb de bewaka. Maar ga dat dis lazy outarina na sipi. Ja toch ik heb to want dat of slavernij. Lazy? Na da passi per mi bel taki fi taki. You know sa si di simoro en trappe dem sa sei u lek slavu. Amata trappe de mau ser u lek slav. Ja toch du pode de ma ser des ma fu lek slav. Des ma fu di de wuro ko me yari di de ma te kemoro de lowe man lek slav de ma charu konya. Gisuma de ma ser u lazy. Man na uma ufeyanti. Man na uma ki ufeyanti. De ma seru lukuja. Lukuja be berda. De ma seru lek slav nanga sumapsa. Nanga wet man. Nanga sumapsa be berda. Suma de ma ser lek slav. Okay, de ma ser unu bi gis ma lek slav. Ya to? Masa du no kak moto insei. Wan sang arki no gim acto sira acto serta. Wan arki sakado tak to de jawo dim de feanti unu. Ja to? Lazy? Abu gum da no me amo sak acto de kan acto. Met dan you sa di feyanti disi mastra sa ten against you. Na eni angry tan. Na adrei watra. Na eni so skip. En a man keri vola sani. Iere sa taki mi berda? Mi berda? Remember, here is a Bible taki. Ata odin ufeyanti di gado sen against uno. Na in angry thing. In angry thing. In angry thing. Teu angro kiru. Wo abif go ufeyanti go baisan. Well, no. Okay. You see, this na sawe story de barada uno. You see, a Bible na uno story. Wo abif try ko baka na uno story. You see. Leer de safu tak ino mag weer uit orde. In weer netjes jullie qua prinses. Ja toch? Want Arki Sagado taki. Neem Deuteronomium 22. Arki Sagado taki. Neem Deuteronomium 22 vers 5. Book of Deuteronomium 22 en vers 5. Wa Oema na Moesoe krosi. Disi de mas ma krosi. Hier is a Bijbel taki. Omdat u loopt des maf unu. Gado taki wa vrouw no meer wa krosi di na voor man. En wa man no meer wa krosi di na voor vrouw. Ja toch? If you wear koto, now a buller wear photo. So omgekeerd ook een vrouw, no mag wear broeku. Een vrouw no mag wear santai sorenski. You see, Arki Sagado taki lazy. Wa man, no sa wear krosi disi de fuwa uma. Ala suma disi de du so. De takru di masra yugado. See, alas masai du so de takru di masra yugado. Dat not a Bible taki. Gado tako no mag wear so. You ski na giu masra also. Isto, give 8 Timotheus. 1 Timotheus 2 vers 9. Hoe lees ik in het mapunu uit de Bijbel wel lezen? Lezen? Book of 1 Timotheus hoofdstuk 2. En vers 9. Zo strafi. Dem uma Moesoe de krosi de sidena sorry de ski. You see? Gado tak okay, je hebt een flyer. Okay, die dena asabate ook no mag buy en serie tak a day disi. Want na de zonde dat me gado charu ko is slavernij. Die dena asabate in obesabi. Dus if man you, if me be the you, me no go buy one sang. Gado te here a woord to no tak you na wa Israelite. Ik kan horen voor next step sang. Ja toch? Dus no is up tak you na wa Israelite. Ja toch? Im hoor gado wet. Okay? If gado for tak im hoor en wet. Okay mi brother? Okay. Is tak ja wa? Thank you. You see, this is how we sort this maf unu. A Bible na unu story, mi brother. You see, we sort this safu faf where sort the brother faf lop this refi. You see, but sana a lobby for us a Bible. They you tak in lop you brother. Sana a lobby. Lobby no one tak here by John Koki brother of yester drugs ki brother. That a no lobby. You see, lobby na te orde commander if gado. You see, lobby a no te ser drugs, ser ala so trouble. Sexist sa so droi troan in dat ano lobby. Lobby na te on lobby brada nanga de wet fugado. Ko lees kisa na lobby volgens gado. Lees Abuku fu Johannes hoofdstuk 5 en vers 10. Because he decided a lobby fugado that we horen dem commanderen voor hem en dem commanderen voor hem no de heavy. You see, de commanderen voor hem no de heavy. You see, de commanderen dat na a lobby fugado. If in lob gado je hoor de wet. You see, Sondro gado wet you no man tak in lop you brother. You see, want we tak u lop u brother maar we haat u brother. Give me in 1 Johannes 5 vers 3. Abuku ben Johannes hoofdstuk 5 en vers 3. Because he decided a lobby fugado that we horen dem commanderen voor hem en dem commanderen voor hem no de heavy.
Deuteronomium. Fu sordes ma fu, saide met ugo in slavernij. Saide met ugo in slavernij en vrouw op motto in a slavernij. Goedemorgen, mister. 5 minuten. 5 minuten, mister. Even snel. Luister nou. Bring it up. Mister. Laat mami. Mister. Is this now you dating the one song? Can you know best up that you know a princess? Ja toch? Is up that you know a princess? 5 minuten, mister. Arki is you moment to sus my saja. Kan de gado no one de dry de lipi. Maar kan de you gado one few dry you lipi. Okay? Mina obaja. You nena? Behind it. Okay. Volgens a Bijbel is up that you know a princess. Okay. Dan nou. Wole usa. Precies like for we learn alla de trasaf uno. Okay? Give me Deuteronomium 7, vers 6. Arki sa gado tak abra you missa. No spanga camera. If I no go uno poti go tap sani. Une go chatting, okay? Lazy? A book of Deuteronomium of 7 and verse 6. Because you, the one Santa people, the Masra you got to. Masra you got to before he say you. Like you want space route to Volku, ki am stravi. Kom mapa fu ala Volku, this is the naku grond top. Here is a gado tak mister. Gado tak you, the one special people, the end. More like alla the trap people sada grond top. Let's go doro. Masra no be lobby una. Ano, Masra no be lobby ano be for kisa bikasi ube abi moro furu sumaleki ini wa Volku bikasi ube ndela moro piki wa fu den Volku ma fu di Masra abe lobby You see, the Masra be lob unu, the gado lob unu, moro like ala tras ma grond tapu. You see? Ma fu saide mek di de day ude ina city was in this place. If gado lob unu, fu saide. Fu saide de. Okay, come sorry for side. Give me Deuteronomium 8, Deuteronomium 28 vers 1. Arki sa gado tak. Abu gum Deuteronomium of 28 vers 1. Asa pasa so that if you use arki Filipini na das tempo Masra you gado, pusi and fudu alam commander is in commander you tinda. Da Masra you gado sa say to you, hey, na tapu ala Volku fu grond tapu. Here is a gado taki. If you do the commander if now poti hey tap ala Volku di da grond tapu. Yaka missa? No. In some situation de isile kude hey moro ala Volku of uda grond. Uda grond. Dus dat wat tak sa uno do the commander. Right. Come le is ataka trase ife. Wat attack if you do the commander wo de hey. Give 15. Verse 15. Ma, as a pastor so that if you no arki na das tempo Masra you gado, who see and do alam commander in a wet. This is the commander you pite. That let them flip course and come na you tapu and them shall win you. If you no do them, that ala de flip ko kwa tapu. Yato, one for one princess. That we not ko delek de tranas is a gado tak uno delek de. Yato, man no oluku for one princess e weri. Give me 2 Samuel 13 vers 18. Zie, kon luku van de kono de prinses voor beweren. Omdat nou, in obe zabi, maar nou je ko sap tak you nou een prinses. Ja toch? Amoro mooi volk sa gado meki. Black is beautiful. Okay, mister? Gado lop you. You must hoor de wet voor gado. Na één? Abuku 2 Samuel 13 en vers 18. En dan ben we al lang ja boom naar voeren kloru. Dit is de kono om apiki ben weri. Te den ben de wa kriwentje ete. Dit is de kono om apiki ben gwenti weri. Ja toch? If you know a princess, sumana you know kono om apiki. Dus de lange ja posta de be weri. Dus wa kono apiki samus weri. Wa lange ja boom. Okay, mister? Wat dan? Dat no one food de wuru uma. Give me Deuteronomium 23 vers 17. Ko war ki sakado taki. Fu unu de sap mi nanga de brada mi. Ala de brada sa yere en ala de sa yere. Yere sakado taki. Lazy? Abuku Deuteronomium of 23 vers 17. You know sa abi wa wuru uma fu de uma piki fu Israel. Yere sakado taki. You know ma apwa wuru uma fu de uma chief Israel. You know what chief one sap Israel. Okay? Lazy? Efu wa man disi de wa son de bib fu de ma piki fu Israel. Of wa man di etule kwa bulan. You see? Gado tak uno ma up this malaki. Ma fa ye de wa wuru uma. Give me sprinkle safer. Moesoe simple snel.
Inobesabi, maar we sorry uit dat boekutak. Hey, baka die simsaptak you nou een prinses en misaptak je kenki. Ja toch, dan ga doen aan. Spreuken 9, 10. Spreuken, hoofdstuk 7 en vers 10. En luku, wa uma ben komiti hem. Abe weri krosi voor wa uru uma. En abe wan kori ati. Iere sakado tak missa. Dus de chifu kado, de no mag werle kwa uru uma. Maar die no besabi, ja toch? Dus lees hem baka. Aboku Spreuken, hoofdstuk 7 en vers 10. En luku, wa uma ben komiti hem. Abe weri krosi voor wa uru uma. En abe wan kori ati. Dus uno mag weer zo. Tapus king, giving, Deuteronomium 22. Vers 5. Sabe nu jamisa, ulop usa, ulop de bradaf unu, we sorde masa a Bijbel taki fuka drai ko baka na ukado. Fuka moto ina situatie saude. Oké, misa wat a situatie sa unu de, an wamu situatie. We hatu sirefi, uno lobu sirefi. Ja to mele? Oké, arkisa kadota. A boek van Deuteronomium hoofdstuk 22 en vers 5. Wa uma na Moesoe krosi, kisi de mans ma krosi. En wa man no sawe krosi, kisi de fuwa uma. Ala suma kisi de du so, de takrugi masra yugado. Ere missa, e ube weri ya polek faunija, ibo arki uno? Nee. Dus no, e fata kwa vrouw e wer krosi di naf manengre, sot krosi ne. Ino besa, ja? Manengre krosi, lek sanso? Lek langa bruku. Oké, missa? Ya pon Bijbela oso? Oké, luku. Wan nummer de tapasan disi. Ala de sanjay ka for kolek luku na nga Bijbel. Uno na wa organisatie na uit de Bijbel we lezen. Ala sa we do, ala sa we lerisma na uit de Bijbel missa. Wo giete toe, gim 1 Timotheus 2 vers 9. Aboek 1 Timotheus hoofdstuk 2 en vers 9. Zo strafi. Die ere sa dat missa. Dus te tro, te ko ta palete tro. Amanda tu wa musiuski. Yuski mustapu ine werde san dismuro ya wa princess. Ja toch? Ja wa chief kado. Oké? Zij de kado do asan dis danga uno. Give me Amos. Give me Amos 3. Omdat kado lop uno. Te lop wap chi. Je strafe fusaide. Kono missa. Kon yau sa. Lukuno, uno no de jaf du sachet, un lop de sana na de brada uno. Okay? Dat na sa we du jamisa. Mati de day furus ma eshi lobby lek hard. Ya to? Wan sang. De wasan no bangai. Da yere de wasan kori no. Asandat moya na yere. Matros dat die drive without ega trawata boy shi wasana we. Dat na wickedness. Uno ne du de sandat. Okay, ibo wan sap so bele iskasa. Gim Deuteronomium 22 vers 5. Kijk, hoor dat pedagogo bakana 1 Timotheus. A Bijbel na unubu komisa. Volgens a Bijbel, kom aksimisa. Sana ne sakado karu. Oké, missa. Sana ne sakado karu le kwa follow. Want sana jade mai karu chuka sama ka foto nengre kwinti alukumele. Ma volgens a Bijbel fakado karu. Gim Deuteronomium 7 vers 6. Deuteronomium 7 vers 6. Arki sakado tak abra uno kakonja le kwa follow. Fos ukonja sot ne ube abi. Wandu ukonja nene makoy karu chuka maron samaka kwinti mele. Ma arki sakado tak. Aboek Deuteronomium hoofdstuk 7 en vers 6. Because you the Wasanta people, you masra yugado. Masra yugado de verkisa you, like you want best route to volku giem strafi. Kom mopo voala volku di sine tapu gron tapu. Masra no de lobby ano de verkisa because ube abimoro furu sumaleki iniwa volku. Because ube de namoro piki wapu de volku. Mapudi masra de lobby Isi, dus gado be lop unu. Isi, masana ne sakado gim Eva Romeinen 9 vers 4. Eva, Romeinen 9 vers 4 lista. Arki sakado tak abra Israël, abra you, me, sa do lazy, 9 vers 4. Aboek Romeinen hoofdstuk 9 en vers 4. Dem de Israëliet suma. Dem de suma? Israëliet suma. Isi gado de teki leki
beki hem volku. En dem abida glory nanga da accorderi nanga da wet. Nanga da passi putini gato. Nanga dem pramisi. Nanga dem pramisi. Dus gado lop you. Gado lop you. Gado no lop alasma. Le pade tak gado ko Christos ko de deki alasma. Anu wan lei. Gado lop you. Gado lop unu de Israëli's. Unu gado die awet. Isap tak na unu gado kawet. Daarom na unu gado strafu. Jim Salom 147. Vers 19 naar 20. Kom sorry tak na unu gado ki awet mista. Bakadati, da wo sorry de wan sa obeleis. De wadati bo wan sa bakato. A Bijbel we lezen. A boek van Psalm 147 en vers 19. A sorry hem woordu naar Jacob. En hem wet naar hem krutu naar Israël. En op de woord van vast naar een nieuwe natie. En voor hem krutu dat hij hem nog eens sabi kweti prijs de mastra. De tranasi no sap next fu gado krutu. Want na unu gado chakon slavernij. Na yu gado chakon slavernij. Na unu sap gado krutu. Ja toch? Na unu gado pota ondrotite. Faka dat des ma fu konja. De ingif berda fu fosbeja. Baka dat unu ko. Fadu kontak unu musfet die gronde rechter. En we betra volk dena. Jullie ma mem wan bij presi. Unu mem apresi. Maar non. Unu abif longwa de ma fu bij wap chispis doti. Bij 25 tanga 30.000 euro fee bij wap 15 bij 20. Je ziet, tap 6 refu no ma fen gronde rechter. Ala de udu fu de mai chakwa foto. Te wan bawa tap se ya bif kobakat. Ya bif kopaya udu ja. Da ye chale goma udek moto dat se. You no ma fena a papira fi uroka udu. Je ziet? Daarom gado tak unu na envelop. Maar is dat zei de gado strafu? Omdat unu wan yere gado. Unu wan arkisa gado taki. Je ziet? Arkisa gado begu. Dim Deuteronomium. After 20 vers 1. Vader, ik heb gewoon vader. Omdat dan, disi, gado betak leer de chifu disi. Maar doe no leer de ching, dan no sap moro. Je ziet? Dan no we ko leer de sma fu baka, fawol no usrefi. Je ziet, a Bijbel na unu buku en na wat troep buku. Je ziet? A buku voor Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 1. En als dat passa zo, dat je voor je artifice vindt aan het stem voor Masra Yugato, hoe zie je door hem commanderen, dus die commanderen Jutinde, dat Masra Yugato sa seti you hey, dat dat voor la volk voor grondtapu. Hier is dat gado taki, anotaka op potu gelijk. Atak e fu do de commanderi, da au potu hey, tap ala volku. Ja dan missa, maar faisi, is le pour de hey. Huh? De bansa dat rana unu update. De grond de wenkra unu update. Dat wat tak unu dusa kado taki. Ja toch? Is op sa charu konsondu, konsori, Dim Deuteronomium 22. Vers 5 no. De symbols aan die charu konsondu, mek die de day, u de lek slaaf, u die de tranasi. You see? Maar unu na moro mol falak sa kado meki. You see? Lazy? Abuku Deuteronomium hoofdstuk 22 en vers 5. Wa uma no musuweri krosi, disi de mans ma krosi. En wa man no saweri krosi, disi de wa uma. A Bijbel aan de unu schrijving, unu apmonif druk Bijbel. Gado tati, wa man no mag weer krosi, disi de wa uma. En missa, ilop gado. Ilop gado toch missa? Dus sa gado taki unom du, lezen baka. Deuteronomium hoofdstuk 22 en vers 5. Wa uma no musuweri krosi, disi de mans ma krosi. Horing, sana mansuma krosi. Tidede. Boko, atrai ma kweri, ma bruku, wa vrouw no ma kweri. Want if we look if mimi sap mi Oema, nooit misi mi Oema nga wa bruku. Yes, right. Ja toch? Nooit misi mi Oema nga wa bruku. Melei, desanda de ma creëer de gufu go in sondu tidede. You see? Uno ma kweri bruku. Isap sa de konu tibeweri, gimme baka in 2 Samuel. 2 Samuel 18 vers 13 of 13, 18. Kolu kusa de konu omam tibeweri missa. Dat if je hebt ching, aso im leerde ook te lezen. A boek voor 2 Samuel, hoofdstuk 13 en vers 18. En abeweri wan langa Japon na furu kloru, disi dem konu uma piki ben weri, te den dem bede wa kriyo eche ete. Si abeweri wan langa Japon, dus im weru wan Japon tapis king. Zodat is op je pis refi, nanga de masai wakanga de takru ye pedofiel, mane ko suku verkracht juant no, i apolo mai drink perki en e dualo donsani. You see?
daarom met a wet voor gado na kibri you na de chief you. Daarom met gado gim Deuteronomium 6 of Deuteronomium 4 leer je apiki in wakte wakanga de leer de wet. A boek of Deuteronomium hoofdstuk 6 en vers 7. En dem woord to deceive them commanderen you, they deceive, sade na in you hati. En you shall leren them fini na you begin. Ja, bibje missa. Hier is agado taki im leer de sang. You shall leren them fini na you begin. And you shall taki na them, te you sit down in you also, and to you walk on a passy, and te you did down, and te you opo. And you shall passy them like you are marky, that tapu you anu, and them sa den our banti, tapu you mindri for you eye. You see now you mindri for you eye, want tak in the first stand, a wet for gado muste. Filer you chintak, hey, you measure, inoma kwerwan bruku, ineko wer shat koto gwa strati. You le kwampo ineko playanga lepostek jai pot lepostek e wer hi hakin mi also. Asandat ne uroko. Gado tak yum de wa man. Okay, mister? Masang, you abif da for the affordable fosi. One sang, trasmo tak do wer wa koto, mado wer is bang. Da arkisa gado taki, give in some Timotheus 2, verse 9. You see? Sawe leru na uit a Bijbel missa, a Bijbel na wan tru buku. Fago punku unu abif try kumbaka na gado. Lees A boek of uit de Moesoe hoofdstuk 2 en vers 9. Zo schrijf hij, dem Oema Moesoe rikrosi, die zien no sorry dem ski. Nanga sakafasi, en fu doing dem schrijfi, no fu brengi wiri, e fu weri koutu, e fu dem paren, e fu di rikrosi. Maar nanga sandi si fitiwa Oema nanga gado fasi. Iere zataki missa, sandi si fitwa uman nanga gado fasi. Gado fasi na te yoko na wet missa, a wet, where natures give you matra. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family.